Karbi X Revolutionary United Forum KERUF atumpen mate songtrok asong atumpen sarsing teron langkung habe auditorium town hall difuwa long get together program ajame kipamanpon Lason si K lapen long riturai koma parmanapan KLN LF UPLA PDCK lapen KPLT Rothom kado kave song trok kedam tang aningkan che song bombang bomsi kedam tang 2021 aningkan Central Gov Assam Government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen chingki chethan ponpen lamdon mate 2022 MOS chetok ponlo Bangso Tengpen Central Gov Assam Government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen lamdon kachitok atengpen ason pachun piponlo lapen kichun che ason anta kipachun ponjia phansi Central Gov atumpen claim ponbomlo Pini bangso me long aluhi sarpo manpen kachetong dun Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia lapen additional SP lapen abarim sontrok klem bang phul kedo an mate kedora tumpen kado kave bang surihini bak amuluk chetong dun Halapu Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia pen perangkia theng nokaning je pona barim sontrok atumaphan me thanga keng kichar japji aphan wo kepangreng cheke e pik pha kepangreng asai hei hoi ke klem ponji aphan warsai pipon bomlo lapen pipon bom jilang anparta song klem bom ahut akia sitame ajak akias ke pajut ponlo puta perangkia theng no nang pachini dun Dipu pen Bimol Singh Teron North East Hill today. Get together with the little song rock, abarim song rock, KLL, abarim UPLA, lapen PDCK, KPLA rock, com. Song rock dan Karbi Anglong anak tu kedo, abarim kedar sukanang bong kunjing saya mai di dalam ini pang nipon. Sila bangso kunjing saya mai long ini tu. Jasmet kecing mai pun kelahano 2021 September tadi dia di Karbi Ekor dan Supi Ekor hormon ansi kicun cema lahai utang itu ini arsik kecing mai pun si penan parta ni ditunda arnikan kere kicuji man kereng ji pan mitanga keng jar jab dia farman pipi siklem kunjima hai utang dan itu ini arsik kecing mai pun lapen ke ni ditum lasong frog abarim song frog atum apan kita koi kontang kita ikutang case muka siksa dupik lo waran kele da dupik lo asi bahai ala case ben kusan ke cipa jok dima laso putang ke bini itu mais arsip dipel jingmai pun asi lason ka jingmai ya por hosen ni tum SP bana chupa pun lo en order kalang silang pun masalang ni bin ben pina analam thelong case muka kusan se withdraw pun unjima ben state long screening committee la case muka withdraw ben screening committee kang ni ben silam thek me doma SP dami pini dang tumar tulong wa patlang lo la pen ke alang itu ben masa puas na men itu han kerap da Karbi Anglong pulis ben ektor hai na tang pipon hai la de pata patang lo pen ki jotelo na thu kilo lo paprang bon dia bang so ka chili ben ana chili na men yang wan ko pen bu ke pamreng na ben ko samsi goreng wa sa kelong bon di mal hai alam te tame bini ni dum arsik jit ben dingwai Sir, kami lah Central Government dan Assam Government ang Karbi Anglong Mas Council dan itu abarin som trokong naman tu lamban itu tak pan baru mo kan pan kan silang tu Jington Ruison si dola ma junji aporting man data kami junji Jington Ruison si dola non kulo hodil tu no ye cheklo kan dinna ni tanil tu government of India government of Assam dan Karbi Anglong dan mas the review meeting na kami tu dolo review meeting ahotar itu nadak kulo tangkring ben ditum hada amte panglo je industrial related industry ben kecera blok tadi itu close along development close nonggu alahai formule men prapjin ben becun ponlok bote itu madang men power pa hisab itu abarin song kedar sunda hada employment long dunji susen ditum ala solo meeting lo belam te pakan ini Itelam kita boleh Karbi Anglong kecilikan tu sebenarnya bang asal suatu kita me egoisi kecil song pada mata employee kapan masalah
pun tu pun before ya kita sudah melakukan ya sudah lebih bukan ano bukan malah kan labang solong kan lakukan dengan ofisi saya kita Nilitum ibu pakai inton pokok belakang itu yang gigi. Demokratikali kan anda nilitum kehang long cerap tunji. Majok na hang nilitum saput lagi nilitum dah hang gombonji. Pentipor ametar ke lagi kemana personal meter. Entaya lagi kardinglong, biasa kardinglong. Penjima asal political meter, asal political meter ke lagi sensitif isu lagi. Hidung isu. Nasi lahai ketuk kami pacunji panke politically si solution bangji lapen lasot politically solution ke kan hokke lagi hokke bangke government of India tumsi asok kat bangke lamrai punji kusini lagi udam tipji